जानेरा सावन भांगराचे वस्तूंचेर हॉलमार्क आनी कॅरेट नमूद करपाची सक्ती करपाचो केंद्र सरकाराचो प्लान आसा। अन्न आनी गिरायक मंत्री रामविलास पासवान उलयला। तशेंच आतां भांगराच्यो वस्तू फक्त 14, 18 आनी 22 कॅरेट ग्रेडींनी करपाचो सरकाराचो विचार चल्ला। अभी जो ज्वेलरी है वो कितना कैरेट का है वो लिखा नहीं जाता है सिर्फ, लेकिन यदि ऐसे देखेंगे तो 9 कैरेट से लेकर के 22-23 कैरेट तक रहता है। लेकिन गरीब लोग हैं गांव के, वो 9 कैरेट का सोना खरीदता है, 22 कैरेट का पैसा देना पड़ता है। और दूसरा हम लोगों ने कहा कि ये 9 से लेकर के जो 22 तक है इसको घटा करके हम जो है 14, 18 और 22 करेंगे, 3 रहेगा। तीसरा हम लोगों ने कहा है कि जो भी मानते हैं कि जो कैरेट है, अभी कैरेट लिखा हुआ नहीं रहता है, वो लिखा हुआ सिर्फ रहता है नंबर। हमने कहा कि इंटरनेशनल जो हमारा स्टैंडर्ड है उसको लिखे रहने दो, लेकिन अपने देश के लोग जो साधारण भाषा में समझते हैं कैरेट, उस कैरेट को भी उसमें लिखने का काम करो। रेल्वे कामगारांचे प्रश्न, 7वें वेतन, बोनस, विकली ऑफ आनी असल्यो मागण्यो वेचून आयल्यार जाग्यार घालपाचें उतर रेल कामगार सेनेन दिलां। येता त्या कोंकण रेल्वेचे युनियनाचे वेंचणुकेक रेल कामगार सेना नेटान प्रचाराक लागल्या। तांणी सावंतवाडी ते कारवार प्रचार चालू केलो। शुक्रारा ते मडगांवां कामगारांक मेळ्ळे। Rail Kamgar Sena is one of the contestants of this election. The trade union always have to look for the betterment and the welfare of the employees of that organization. But as far as the Konkan Railway is concerned, all the employees are now frustrated. Those who are the members of the recognized trade union and other trade union. Now the employees demanded that now there is a requirement of such union, such trade union who can fight with the management for the employees, and there is a one solution, that is a Rail Kamgar Sena, and that's why the Rail Kamgar Sena is the contesting election in Konkan Railway Corporation. As we started this campaigning from last 2 days, we had visited from the Karwar towards the Madgaon. So many employees we are visited. We met them personally. The several problems and the harassment from the management in the hands of the recognized trade union. Everybody is frustrated here. Nobody is having their voice to raise against the management as well as the trade union. That's why the Rail Kamgar Sena is saying that this one more new East India company has been developed here in Konkan Railway Corporation, and we want to save the employee. We want to save the status of the employee. There's so many issues, particularly issues of the bonus which has raised in Konkan Railway. In last year, the employees are getting all the facilities, the payment and all these things, all the privileges as per the railway board norms. All the railway employees of the 16th zone in all India are getting the facilities as per the railway boards. The Konkan Railway is one of the undertaking of the central government, and that's why the Rail Kamgar Sena has already demanded that the PLB should be given to the Konkan Railway employees, which has been given last year, the 17,591. The same issue has been raised before the Minister of Railway, Mr. Piyush Goyal, on 25th of October at Delhi. The Piyush Goyal is a new minister, and he personally noticed that, yes, there is something behind it, and he has given promise us that I will look into the matter regarding the bonus of the Konkan Railway employees. The issues of the harassment of the particular cadre. गोंयांत रामसेनेचेर बंदी घाल्या तशी पॉप्युलर फ्रंट PFIच्यो मिटिंगो आनी वावराचेर बंदी घालची म्हणून राष्ट्रप्रेमी नागरीक मागतात। हिंदुत्ववाद्यांनी आवाज काडिल्ल्यान 29 तारखेची मडगांवची तांची सभा रद्द करूंक लायली म्हूण तांणी DGPचे ताका हेडक्वॉर्टर्सांत मेळून उपकार मानले। पॉप्युलर फ्रंटाचे देशविरोधी वावरा-विशीं पुलिसांनी सरकाराक अलर्ट करचें म्हणून हिंदुत्ववाद्यांनी पुलिसांक निवेदनय दिलां। आमच्या गोंयकारांक जाणीव जाय की ते जे आसात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया हे हांगा केन्नाय उत्पात माजोवंक शकतात।
जी देशान तेंच्यांनी शांतता बिगडोवपाचो प्रयत्न केला तीच ते शांतता हांगाय बिगडोवपाचो प्रयत्न करतले म्हणून आमी सगळ्यांनी शुटूंक जाय. आज आमी DGPक तेच निवेदन दिवपाक आयिल्ले की तेंच्या अराष्ट्रीय कारवाई ज्यो ते करतात, अराष्ट्रीय एक्टिविटी ज्यो ते करतात तेंचेर तुमचें नियंत्रण जाय. किंबहुना गोंयांत नाल्यार कम्युनल रायट्स ब्रेक जातले आनी तेजे जबाबदार जे आसले ते डिपार्टमेंट जातले. म्हणटकच तेंच्यांनी तेंचेर पूर्णपणे बॅन घालपाक जाय. स्टेट गव्हर्मेंटाक तेंच्यांनी इनपूट दिवपाक जाय. जशें राम सेनेक गव्हर्मेंटान हांगा न्यूसन्स जातलो म्हणून जशें बॅन केला, एंट्री तेंची बॅन केला, तशें हेंच्यो कारवायो बॅन करपाक जाय. तेंचेर नॅशनल लेवलाचेर जेन्ना बॅन जातले तेन्ना जातले, पूण तेंच्यो कारवायो, तेंच्यो एक्टिविटी, तेंच्यो सभा, कित्याक तेंचे NIAन तेंचेर जे इनपूट दिल्या तेंच्या बद्दल होम मिनिस्ट्रीक ते खूब डेंजरस आसा. तेंचे लिंक्स टेररा वांगडा आसा. म्हणटकच अशा अराष्ट्रीय संघटनेक हांगा कारवायो करपाक दिवचे न्ही अशें पुलीस डिपार्टमेंटान आपलो इनपूट स्टेट गव्हर्मेंटाक दिवचो अशें आमी तेंकां सांगलेलें आसा. सगळे जनतेन आणि ह्या जे लोक आसात जे पुढारलेले आसात तांकां आमी आव्हान करता सगळ्या संघटनांक की ह्या विशयी ह्या पॉप्युलर फ्रंटच्या संदर्भात तुमची भूमिका सगळ्यांनी स्पष्ट करची अशें आमचें उघड आव्हान आसा. जर हे ऑर्गनायझेशन इथे रुजू दिलं तर गोव्याला फार फार म्हणजे फार मोठा धोका आहे. कारण त्यांची वृत्ती कळते. बंद केले असताना परत रस्त्यावर ते उतरले निषेध करण्यासाठी सरकारचा आणि खात्याचा. याच्यावरनं याचा अंदाज घ्या. एवढंच मी सांगतोय. याचा विचार सरकारनं आणि खात्याने योग्य वेळी केला पाहिजे. न पेक्षा गोवा अतिशय धोक्यात आहे. एक ब्रेक.